We have the opportunity in New Zealand to make New Zealand the most livable small democracy on the planet. But we have to work together. There's still discrimination in this country. There are still people saying that Māori is a pidgin language. To be bilingual is to be a worthy New Zealander. A New Zealander who can straddle the two worlds and bring them together in a cohesive way. Hold your painting so the camera can see it. Taku moe moe a, moa tātou tamariki, mokopuna, Māori, Pākehā, Pacifica. Did you paint yourself? O te ao katoa. Bird. Is it manu? Yeah. Kia tipua ki Aotearoa, kia hanga ia tēnei whenua, hei whenua mo te katoa. Ka hoki mai anō te mana ki te tangata, redemption, ne? E honore he kroria ki te atua, ma ngārongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Āmine. Oh, I'd love to So come on over. We would like to start off first with a karakia. So Hari Mahanga Te Wāhanga Williams, over to you. Piki mai, ka ke mai, ho mai te waiora kia au e tū te huana te moe a te kuia I te pō kāwatea. Tuatahi ka whakapā mai te tari o te moenei mahine, the Prime Minister's office. Taku whakaaro tuatahi ka hore au e rata ki ngā mahi a te krauna ki Aotearoa. Ka tuhi au he reta ki au, taku ki a hau anake. E ki ana hau kare au e whakae ki tēnei tohu. Nā te mea tūki no tia tāu e te iwi Māori, e ngā mahi a Piritana. Same here, what an honour to meet you. No, greater honour. O te ao whānui tō, ka tuhi au te reta. My address on it. Ka tukuna atu au ki taki aku tamariki, ki taku iwi o te aitaka mahaki we ngai tauhoi. Me rongo whakaata. Mea mai kia kāo. He maha ngā tāngata kua riro ki te pō. Kia ora mai nō re, kare mā, toko maha o ngai tātou I whakanuia ki ngā tohu o tēnei tau hou nei. Ko etahi, ko tākuta Hare Williams ki te tohu tā. E whawhai ana ki ngā taonga whakahoki mai o tāua whenua. Tēnā pēr ka whakawhiwhia koe ki tēnā taonga, ka hoki mai etahi o ngā taonga kia tāua, pēnei te reo nei. He rina toi rono nui, he kai tuhi hoki waru te kau mā waru tau, I nāe nei he tā mo te hirana o Aotearoa. Ngā mahi toi nei, ko ngā tohu muru whenua. Kei papakura ko ngā tohu, I peitangia e mātau, toko whā mātau, I peita. I te murutanga o ngā whenua o Waikato. Atu I Onehunga, Māngere, Ihu Mātau, Manurewa, Otahuhu, Papakura, Tuakau, Tainoa ki Pōkino. Ka hore ko Pōkeno. Ka hore he kōrero mā he kupu Māori Pōkeno. Ko Pōkino ke te ingo o te rāwahi. Pōkino. A bad night. Ana, e tīmata mai e nohona tāu e te iwi Māori ki Hawaiki. Te wehenga mai, ko hine tuahoanga, te kuia, nāna, ngā poropititanga ki haere I te moana. Te taha o te tohora, o te mako, o te kotuku e rereana, te toroa, te pipi wharauroa, me te kuaka. Haere runga I te moana. Ko ngā toro I rangi, te tohunga. Ko tētahi o ngā waka, tata toro mi tonu I te parata. Ngā toro I rangi I te karakia, ka wātea te waka, taunua ki maketu. Anai te rerenga mai o tāu o waka, kai roto I te whakaaturanga nei. Ko te pūtake o te whakaaturanga kai Papakura e iria nai nai nei. Ko te mamae,
me te tikuino, me te hara o te kawanatanga ki Waikato. Me pēhea e murua ai tēnei hara. Tērā kupu muru, e kupu a tāhua tērā. Muru, ka hoki mai anō te mana a tōna wa engari, to me, that's Māori justice. It's far better than the judicial system of the British Empire, because sometimes both sides are losers. The Māori system, both sides are winners. Both sides restore their mana. The word muru means that the end of the process, right at the very end, is redemption. Rangatiratanga. We were no strangers to the concept of sovereignty. Engari he toko maha ngā rangatira o tāua o te iwi Māori. Ko tahino hoki Ingarangi, ko te Kuini, ko Wikitoria. E muri mai tērā ko te muru whenua, a te Pākehā. Nā ka tae mai ki te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Ngā rangatira, te tino rangatiratanga, koira te kupu mo te equivalent more sovereignty. Mana. Mohi o tunu tae o tāua tūpuna ki tērā āhua te mana o te whenua. Ko te ata o te whenua ki te Kuini, ko te mana o te whenua ki a tāua, kāna hoki a tāua ki te iwi Māori. Nā te pane kareao tērā kupu ka William Hobson i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Ngā ohaki i tau a wā. No muri mai, ka kotiti haere ngā mahi a te kawana. I raro e ngā mahi a George Grey, ka murua ngā whenua o Tainui. The declaration, te ohaki a George Grey, kia nuku a Tainui, kia wehe atu o rātau whenua. Atu i Māngere, i Humātau, Manurewa, Papakura, Pachumahoe, Tuakau, Tainoa, ki Pōkino, ka haere, ka mahia te Huarahi, Great South Road, ki Rangiriri. Ana ka murua ngā whenua o Waikato. Ka pakangatia ki Rangiriri, ka murua anō ngā whenua o tāua o te iwi Māori. Ka murua ngā whenua ki roto o Tūranganui a Kiwa o te Aitaka Mahaki. Ka murua ngā whenua o Tūhoe. Ka murua ngā whenua o Ngāti Kahungu. O Waiake, o Waiake, o Waiake, o Waiake. Koe rā, te tino hara o te kawanatanga. Āhea, murua i tērā hara i runga i te kawanatanga. Te kupu muru, kai kona tonu te kupu mana, kai roto i tērā kupu. Ka horehe mana i roto i te kupu, raupatu. Ka ngaro atu te whenua, ngaro tonu atu. Tata tonu ka ngaro te whenua, te reo. Engari te reo te kupu muru, ka hoki mai anō te mana ki te tangata, redemption, ne? Te mutunga o te whakaaturanga kai Papakura nei e iri ana, i runga tara whare, ko te whakamutunga, redemption. Redemption of the crown. Ka hore tātou, we don't have to find redemption. Tāua te iwi Māori. Ka hore he hala e pāna kia tāua. No te kawa no te hara. Te tino hari kua hau. You know, there's a lot of excitement. But there's a lot of anger. There's a lot of things to be done. Kai te tino hikakarawa atu a hau,
ngā tumuaki o ngā kura tuarua, ko papakura tētahi o enei kura, ko Simon Craig te ingoa te tumuaki. He Pākehā, engari kōrero Māori. Ko tana tūmana ko kia tui tui atu, ngā mahi hitoria o papakura o Waikato. O te kingitanga ki roto i tana kura, ngā mahita. Engari ka hore ko te rānake, ko ngā kōrero pūrākau, literature, ngā kōrero mōteatea, poetry, a he literature anō ki tērā. Kai te hehea ia ki te tari whakaako i te reo Pākehā, ki te āta titiro i ngā āhuatanga kai roto te mātauranga Māori. Ki aia koe rāta mea hei hiki i ngā tamariki o ngā mautere me ngā tamariki Māori, ke ki te aia rātau, tō rātau tuhi mārei kura. Ka tahi, koe rāia tahi ngā āhuatanga, kai roto i ngā kura i nā enei. Ka tuhi anō au tētahi reta ki au, e whakae ana au, ka reo tino rata ki tērā reta. Ka rere au ki te whakanui ātara i runga i te wakarereranga. Ka reo e moho nā waira e whakaatu atu ki te pilot, kai roto i te waka nei e noho ana. Ana, ka pānui tia mai e te pilot. Harry Williams kai te haere, ka uhia te tohu ki runga ki ai, te tā. Ka paki ngā tāngata i roto i te aeroplane e mai. Ka mea mai te pilot kia tua. Ka tua atu au ka pērā atu au kia rātau. Ka tau ki te wakarererangi o te whakanui ātara. Ka haere atu au ki te wāhi noho. E tū mai ana tētahi rangatahi. Tāne. Pūkana mai ana. Pēnei mai ana kia. Wiriwiri mai ana tōna tinana te ihi, te wehi, te tapu, nei. Ana ka haka mai ki au. Ka heke aku roima. Ko ngā tāngata i ahu mai ki roto i taua wāhi noho. Te nuinga he Pākehā, ka huri haere. Iau, no te mutunga o te haka, ka tū atu au ki te mihi ki ai, ki te mihi ki ngā tāngata e tūtū haere ana. Ana ka mutu, ka haere mai ki te hareru ki au, ki te hongi au. Ngā Pākehā e hongi ana ki au. Mihi ana ki au e roti te reo. Nō reira ka paki au ki ngā Pākehā e ako ana i tō tāua reo. Ana ka tae atu ki te whare o te kāwana. Hei reira he hoari ki runga i aku paki hiwi. Kai te tangi tonu taku ngākau i roto i rā mahi. Nō reira ka hoki aku whakaaro ki taku kuia, ki taku koroua, ki a Wairemana me Rimaha o roto o Ohiwa, ki taku kuia ki a Waiwaka Brown o te aitanga mahaki. Ka hoki aku whakaaro ki a rātau. Nā rātau te whawhai ake, tino whawhai. Nā o tāua tūpuna te tino whawhai, ki o mō tāua whenua. E tipu ake au te mātatorutanga o te ao Māori. Ka hore, he reo Pākehā. Tipu ake au ki Ohiwa. E toru marama pēr taku pakeke. Ka wehe atu au tai i aku mātua. E whitu tautaku pakeke, ka haere ki te kura. E whareraupo o tō mātou, tino waimari au i te noho i roto i te whareraupo. Ka haere au ki te kura, ka noho au i roto i ngā tamariki pēnei noho tō rātau rahi. Ko au pērā ke taku rahi. A ngā pō wehi, Standard 1 a ia, ko au Prima 1. Ana ka tipu ake au, ka reo e moho ko wai aku mātua. Ko wai taku kuia o tūranga nui a kiwa kia te kaumāwaru tau rāno taku pakeke. Ka tahi anō au ka tai ki tūranga nui a kiwa. Whakamoimititia ia mo ana mahi nunui, whakamoimititia i runga i te hātere i te hāpa. Whakarongo e tāku tamaiti ki te ako atou pāpā, kaua hoki e whakarerea te ako atou whaia.
Āmine. Ka tipu ake au I roto I te hāhiringa tū, ko te kōti. I te whakatōhea, te upokorehe, tūhoe, whānau apanui, e rā iwi katoa I raro I ngā tohu a te kōti. Te mauheretanga o te rā tangata, ka rehe hara I runga I aia, ka mauria ki te whare kau. Nāna te kaipuke the rifleman, I hopu ngā hoia, me ngā iwi katoa o te mautere. Ka hoki mai au ana ki whare onga. E ruarau iwa te kaumā iwa ngā mauhere I tau ki reira ki whare onga. Ana, ka tipua kau I roto I ngā waiata a te kōti, ngā waiata o te paipera, ngā waiata arawiri rau ko horomona. Whakamoe me titia te atua I tōna wāhi tāpu. Whakamoe me titia I a moana mahi nunui, e honore he kroria ki te atua. Mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmine. Nā taku kuia tētahi poropiti. A tētahi wā, ka riro I a koe te tohu kura māhita. Ka riro I a koe te tohu roia. Ka riro I a koe te tohu tākuta. Me he mea pēr, ka tai koe ki te whare pāremata. Pōhehe au mōku ake te rā whakatauki, ne? Te rā poropiti. Nō muri mai nei, waku tamariki ke. Taku tama he tākuta, ko taku tamahine he roia, taku tamahine he mema pāremata. Haere au ka pōhehe au, a tōna wā, ana ka tai mai au ki Ardmore, ki te Teachers College, ka maui au te tohu kura māhita. So, mahi toi. When I taught at Matauri Bay, I was a school principal there. I started to look at the land. How can I teach? Incorporating the land. You know, there are two pā sites in Matauri Bay. There's the ocean, there's the beach, there's the headland. Now, I wondered how I was going to integrate all of that into teaching my kids science, mathematics, music and poetry and art. And 5 years there taught me a lot about the integration of art, mathematics, philosophy, and science into the wider spectrum of learning. I learned that the school is not the only location for learning. So we set up this classroom on the beach. Lunchtime was a sheer joy. Parents came and brought crayfish, ka wate kai koe ne, paua, smoked fish. We ended with waiata and karakia. And we used te reo, we used poetry, because I don't separate music, art, dance, whakapapa, waiata, karakia. It's a part of storytelling. It's a holistic, seamless part of our literature. I'd love to go back and teach there again. Kia hau koe rā te tino tohu rawatu, mo te tangata e mahi ana, ki te poipoi I te tamaiti, e tipua kia nei roto I ngā kura. Kia hau nei ko te whaia te mahita tuatahi, ko te whaia te mahita tuatahi o te tamaiti. Ki takumara. Tua rua ko ngā kindergartens, ko ngā kohana ngā reo. Whakahiwi puku hope wai wai. Ngā kuia, koe rā, ngā kura mahita. Mo te future, ne, mo ngā rā keimua. Rua. Hello? Tahi rua. Ka pai. Tua toru primary schools, tua toru secondary schools, tua toru ko ngā whare wana. Me haere katoa a tātou tamariki I roto I ēnei kura.
So do we believe in prophecies? Yes, I do. Māori depended on the words of the prophets to survive the genocidal effect of colonisation. The parliament, the education system, the judiciary, the media, the English language were tools of colonisation. Now the thing is, if they are tools of colonisation, why can't they be the tools for decolonisation? Pākehā needs to be decolonised as well. So kia hau nei, kai konei ngā taonga, kai a tāua kai te iwi Māori, ngā taonga whakahirahira, hei takahuri i ngā āhuatanga kai Aotearoa nei. So this is finger painting. Do a bit of red, bit of white, grey. This is cool, right? Cool, all right. So e rā tāna, kei te mahi, aku mokupuna, aku pōpō e nei tūmomo mahi. Te whāngai ki o rātau hinengaro, te wairua o te mahi, whakakōrero i te peita. You see what Kuku has done? Whakakōrero i te pene, whakakōrero i te camera, whakakōrero i ngā mea katoa. Kei roto i o rātau hinengaro tēnā, te wairua o e nā mahi. Blend it with your finger. Now this black, that's called your palette. O te wā hei whāngai a rātau ki enei mahi, the way a rātau e tino noki ana. Look, watch Koko, Tim, how Koko making the trees. Shiny. I'm going to do the trees like that. Okay. Ai. Si te rākau kia te mākahi e mahi nei tana mahi peita. He hopu i ngā kōrero tawhito. You want to wash your finger? Your fingers? Yes. Come and wash it in the dish. I'm not done though. I'm doing the tree. Oh, look at your trees. He hopu i te mata o te whenua, o te moana, o te ngahere, o te tangata. Te kaitiakitanga o te whenua. E rā, tūmomo āhuatanga katoa. Kia ora. Oh, kia ora, Hare. It's Grant. Grant Dillon. Oh, yeah, hello, Grant. I've got a television crew here at the moment. Can you ring me back in about an hour? Okay, ka kite. Kia ora. I'm going to do it with my whole hand. Your whole hand? Yeah. Yeah, well, wash your hand afterwards so you don't get it on your clothes, eh? Look at this dark green I'm making. It's so lovely. He mea whakaraura I te hinengaro tēnei mahi ne. Yeah, me te wairua. Me te... Kai roto i ngā mahi kani, mahi waiata. Spread around. Koe nāno te mahi a te mahi peita. Te mahi tuhi kōrero, pera i ngā kōrero a hona tūwhare. Witihi Maera, a Pat Grace. Roll it around on there. Kai ko nā katoa, ngā tūmomo kōrero. Kai roto i te mahi peita. You have someone there. You have some there. Oh, you got it all over the place. Did you paint yourself? Hold your painting so the camera can see it. Yeah, go and wash your hands. Kia hau nei, he reo to te Māori. He reo to te haina mana. He reo to te tangata kochi mana. He reo to te manu. He reo to te rākau. He reo to te ika. He reo kai roto i te pene. He reo kai roto i te peita. He reo kai roto i o tāua whare whakairo. No reira whakarongo ki ngā reo katoa. Hei whakanui i te tangata. What's a Māori word for bird? Is it manu? Yeah. Yeah. So what's my dream for the future? That my moko will grow up in a society excited about speaking te reo. My language is not pidgin English. When I talk about language equality,
Te reo Māori, sits equally along the English language because that was one of the conditions of the treaty. The Tiriti o Waitangi guaranteed ngā taonga katoa will be protected. Te reo Māori is a firm taonga of New Zealand. I applaud Pākehā seeking the beauty of te reo. I applaud our children and our teachers finding that pathway to evolve a vision as we go headlong into 2040. By 2040, we should have 2 Māori Prime Ministers, and they will be the ones to foster the richness of our country. To be bilingual is to be a worthy New Zealander, a New Zealander who can straddle the 2 worlds and bring them together in a cohesive way. Koe rataku moe moea mo a tātou tamariki, mokopuna, Māori, Pākehā, Pasifika, o te ao katoa, kia tipuaki Aotearoa, kia hangai a tēnei whenua, hei whenua mo te katoa. E te puke I rangi tapu ka tāre hue mihi ana ki te whenua tangi ana ki ngā tāngata. I hira tēnei kāinga naurunga I tāna ātāhua. He tino waimari a mātou ngā uri o te kāinga nei. I mei ngā koia tēnei hei kāinga noho mo tō mātou hapu. E rangi tapu tūtonu. Ia kokona, ia hiwi, ia maunga, ia toka kai te moana, he kōrero, he kaupapa ki reira. Nō reira koina te mea whakahirahira mai ki au mō matapauri. He wāhi tēnei e tōminahia mai ana, e te ao katoa, nā runga I te ātāhua o te ākau, ngā onepu o matapauri me ngā wai. Local iwi issued a rāhui or ban stopping members of the public using the pools over the weekend, but the Department of Conservation has made it official. Engari ko tāna ātāhuatanga hoki, pea tōna mate. People are leaving their rubbish as they go along. Somebody carted a couch up to the top there at one point. Nā te mea, ka tino hiahia mai ngā tāngata katoa kia haere mai ki kone. Whāno tū mai te tōkia haumi e, ui e, I tā e ki e.